India ram Prime Minister le President te hi ram shroi tu poimo ber Polania khovel mun sang sanga him takan jin chuana tura mo phurtu la tu chu Indian Air Force dan ne he video a hian India rama VVIP thlo theina him big tak mai Air India 1 tia hriat lar chungchanga thil poimo tak mai som kan thlir don ani he Boeing 777-300 ER thlo theina hi Prime Minister President le Vice President ten ramdanga an jindona piangin an hmang thin ani pakhat na chuan thlo theina pakhat chau nilovin pahni ani I han lu chil teang le ama sabera chuan thlo theina pakhat chau nilo Air India 1 hi thlo theina pakhat ming mai nilowa ataka chuan Boeing 777-300 thlo theina pahni cheidang lam ania Indian Air Force ten Air India 1 ti ming call sign manga an manane President Azin hian VIP 1 ti in chinchia ania Prime Minister ero chuan an kai shwena dan protocol azilunzelin VIP 2 emo VIP 3 emo an mangmai thin ani he thlo theina pahni cheidang lam hi ama an man thin Boeing 747 te kha thlakin October kumsang hi somni vela tangkhan tiang hian official takin a service tran ani pahni na chuan high security flying fortress tia hriat ania bansanga kulro pui tak thlok an ven him chungchang ani an he thlo theina hi a himna pialama hianin mi pui chuan na thlo theina pangai a in a changkang jok fe a United States President te thlo theina man thinang deuh khan India ram VVIP te thlo theina hian sipai de man chi ral thuam laka invena khol military grade defensive system chatak mai chu da ania emi chunga hian missile ama nai to piang da chu hriat lok theina missile approach warning system dania radar tiboi thei khol radar jammers te electronics manga be na lo dal tu electronic countermeasure tin infrared manga be na lo do dal tu infrared countermeasure system tele mani invena khol self protection suit te atel vekani hemi khol sang te mang hian missile la om lo nai piang te an mu theya tin an lo ti boi thei ngal boka rang takin e thlo theina hi khovela thlo theina chuan him ber pol ania thlona chunga thupek cho theina mun pui flying command platform a siam ani pok ani pathumna chuan haram hlatak thleng theile thlona tui thun ngal thei he thlona hi kan seitang khan thlona sathli ani lova thlona changkang tak mai nia ram hlatak ban tura thlo chu don hian atui chuan thun khat vek thina amaro chu wansanga thlolai na tui hi lozo palthut ta sela wansanga hian tiang hian olsam takin an thun le ngal thei bok ani mipui te phur tu Boeing 77 sati elowang takin Air India 1 hi bansanga thlolain atui thun thei turin siam danglam ania hemi wang hian he thlona hi bansanga rei takaum theya tuipui ramhla taka po cholovin tiang hian thlok zungzung the ni ke string khada phei chuan India le United States in karpo hi atui thun kherlovin cholovin tiang hian thlok thleng the ni he thlo theina chakna bi khian diplomatic na le thil manmo thak tak emergency om thut poin India ramta na tulang zela man thei turin tiang hian osam takin an thlokol zungzung the ne palina chuan GE 90-115B engine chaktak mai manani khovela jet engine chakber pol man ania he thlo theina chakna petu hi General Electric GE 90-115B engine lian pui mai nia mi pui phurna thlo theina ta na jet engine siam to zonga chakber pol ani he engine hian thasui anga khop maya chu chuanin he thlo theina hi darkar khata kilometer zako aya chaka thlok thei turin asiama boruak chung sang tak fit singli sang thuma tanga fit singli sanga vela sanga nuam takin he thlo theina hi a thlo tir thei ani pangana chuan thlona chunga thupek chuana hmun pui
achunga man ru le thil sang te e thlo theina chung hi ramsoi tu lian tak te mun pui ania tin mobile headquarters ang mai tura siamani bok achunga hian VIP big tana pindan sang VIP suit visa office le mutna pindan inron khom na le thut khom na pindan te aum vek boka chuta chuan thuruk von himna big security encrypted communication system aum boka satellite manga imbiak na khol internet le video a imbiak po na te tin manmo taka inen kol na tur medical emergency facilities te an thun zom vek bokani tin helo po hi staff te baka sarkar soi tu te le chanchim bumi te thut na tur mun po aum vek boka atoi zonga sei chuan boruaka atho chu lai reng po hian sarkar na poimo berber te thunun le khoizung zung theina thlona chunga thupek chuna mun pui flying command center aum bok ani parukna chuan athlona mun tur bik le an cheidang lam dan te atira chuan Air India tan new lewa siamania til chin chiat lak tak chu Boeing 777-300 thlo theina hi atira chuan Air India in mipui phurna na man an tum zinga mi nia msan hi som pariat vel khan an hne na lan ani toa emi wang hian mipui phurna ero apa ngai chuan man ani ngai mi lo thung ani mipui phurna ta na man an hnekin he thlo theina hi United States ta thon ania chuta chuan na satakin siam danglam niin VVIP pindan moi le changkang tak tele ralaka inven na khol rin tlak berber te vua ania chumi hnuah chuan Indian Air Force te hna lan chon le ani pasari na chuan himna dan khau tak le pilot te in kai hruaina himna dan khau tak noya man thin ania e thlo theina hi Indian Air Force sipai pilot ton siat nei thuk bik thlona pisa le India po na bik khoi tu specialized communication and transport squadron chawin e thlo theina hi an thunun thin ani e thlona hi a thlo chu piangin airport in ta chu himna thila inbot saina danglam bik tak an sim ha thin ani thlona runway te po unrei lo te tan block vek ani chin boka chiatna alo thleng thut po a cha chuk ngal tur emergency response team te po engtik lai point in ring sa in an renga thlona kolna mun pui hi uluk takin thli thlai reng ani chin bok ani pariana chuan aman hi atlom lova dollar tuk leding on khatman zet ani e thlo theina hi aman hi pasaita kan khana nep lo khup maya thlo theina pani hetianga cheidang lama changa siamania aboi puina po hi turu khop maya asiam dang lam na te aralaka inven na khol an vo sang te baka inbiak po na changkang tak tele thlona chona tura mamo logistic inrop man na zong tenen India poisa cheng baibel che sang riat zali zet mai he thlona siamna tan hian an mangani chu US dollar ang zong chuan US dollar tu leding on khat ang vel ti nani chu ralaka invena khol changkang tak anda advanced protection system an washim shim po hian he thlona man hi atito ani pakona chuan ramshuai tu VVIP lian te tan chawa abik lewa siamani minister tele sarkar ho tu dang ten business jet te thak te an man chinang lo takin heng Boeing 777 thlo theina te hi chu India ramshuai tu sang berber te tan chawa abik lewa siamania abik takin president te prime minister tele vice president te chawin an mangchin ramchung mun poimo latak le ramdanga diplomatic na poimo tak chungchanga anjin chuana chaw he thlona hi an mangchin ani somna chuan khovel ma India ram din mun pholang tu ni khovel ma India ram din mun changkang tak pholang tu he thlona hi ania Air India One hian India rama VVIP thlona enkolna konga masonna na satak aintira cholova ramhlatak thleng thei ani nate achunga pindan nuam le changkang tak te biak po na manrua communication thaberber tele sipai manchi ralaka invena khol rintlak tak te ane awang te hian
khovel pumpuya po VVIP thlo theina chakle rin tlak berber te zinga mi ani hialani he thlo theina hi chuanom ema wangin Indian Air Force hi khovel ma a India choi sang tu ania Prime Minister Narendra Modi an khovel mun sang sanga na chungchanga ajin chu apiangin in chuang tak chungin he thlo na hi along mang to chen ni empo chuni sela he thlo na chungan cheidan danglam takle ralaka invena tur thil sang sang an da te hian mitam tak ngai vena hlo ani ole Air India won thlo na chungchang thil tam tak an soite kha engeng ingai ve dan le comment section lama minor shetir ve don nia tun chumatan chuan thati zong kha ni e